Manipur Police amadi AR gi combined team amana 𝗔𝗡𝗡𝗛𝗡 district tagi 𝗔𝗡𝗡𝗛𝗡 kaya phagatpa ngamkhre amadi malem gi khongjangda miyam gi saruk yaudabra malem na changsiliba khongjangda miyam na sabatpi haina apopi mama amasung miyam na wakat khongjang changsinte मैं मुकुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ना संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबीरिबे सिंगबु सुरबला माइरेम्बम ना तरामना ओक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी मणिपुर पुलिस अमदी एआर गी कंबाइन टीम अमना खेंगमोल हिल ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ district tagi खुचु खुलाई कया फगत पंगमले हाइरी टीम मदुना फगत पंगमलबा खुलाई सिंग अदुदी टियर गैस गन अमा कंट्री मेड 9mm पिस्तौल अमदी मैगजीन अमा 12 bore single barrel manga live ammunition round nipan improvised mortar cell tara humdoi amadi improvised heavy mortar mangani Chief Minister Secretary ta 𝐋𝐢𝐯𝐞 miyamna malem buthado u haina khongjang changsin khrei haukiba chahi gi me thada gi hogduna tangdu leita ba purakpa ngamdana leiriba leibak asida ingtapa purau to khaitana ba demand tanduna ngasi fawba lenga ki thabak thoromdagi na thaiduna leiriba kuki MLA tarabu leibaki logi matung inna makhoigi famdagi lautho u haina Jarai henbagi khongjang changsin bata natana sibagi ware fawba logani haina khongjang changsiliba malemba police na phajan kibada penadraba miyamna CM unagani haina Chief Minister Banglo tamna khongjang changsin khrei malemgi apokpi mamana phongdokibagi matung inna malemna changsiliba khongjangda miyamna sogat piu malemgi khongjangda miyamgi saruk yaudabra mahakna taliba demand singda miyamna sogatuna leibak asi ingtapa puraknaba hotnabada mating pangbiu mahaki apamba mipung khudingi ni haiba wafam sing phongdoki khongjang aduda 𝐶𝐢𝐯𝐞 miyamna malem thadou minai gi punsida hingingde malem gi apamba miyam gi apambani malem faraga solution purakpa ngamloi haiba kholaw sing lauki malem thado piro malem pharaga solution purakpa ngamoi ngasi malem na talibat demand tara se tibi usine kan uki mele tara na thopio malem pharaga solution di purakpa ngamoi Kemu na kala kule ko. Kemu na kala thado pio habile malem thado pio. Kemu lai ko koman ka kan ko. Malem thado ko ko dilham de ye na. Police na pa ya bro. Isa mo karigi hari no. Bande! 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 Kaya ni dari ka mai ko ma. Ai cha ro yau ra rai cha na tau sia. Ai ke ba ku shi ni so shi sai na ke ba. Ha ba na to ni ba ba. Na malen ka sa pe to malen ka Jiribam district ta Kokomi Jiribam na sinduna mairagi rally ama ngarang numidang chatkre maru oina India gi retired army chief amana haikiba wafam adubu yaningdaba phongdoktuna amadi kuki terrorist singna drone season aduna bombing tongtuna micham hatkiba amadi India lengak na meitei singbu hatnaba hotnarakpagi mayokta rally adu pangthokpani haina Kokomi Jiribam ko convener Senjam Sainik na pangmi singda phongdoki Jiribam gi tongan ba mafam singdagi laklaga Jiribam Babupura da leiba Irabot complex da rally adu loisinki mairagi rally adu da India government ki proxy war yaning de long live Manipur Central Force loina hanbikro aikhoi gi leibak aikhoi na ngakani haiba kholau kaya lauduna mairagi rally asi santi oina loisinki
अखोने सिंगरीबा अखोई मियाम हुए रेली असी अखोई ज़िरीबाम भी अखोई मनपुर कुंभ की मरा अखोना कोकोमी की तोमी सुना लगता कि बा अखोई की अनेका इंडिया की चीफ ऑफ द आर्मी रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी ना अखोई की मनपुर दा कुकी ना कोई टेररिस्ट ना बॉम्बिंग करगा अखोई की ड्रोन सीना लगा ड्रोन दगी अखोई बॉम्ब था लगा मनपुर की कासिमपुरा का लेगा मिशन मियाम दा सुमाने फोन की बा मिशन मिना यान की सिगी मायकता अखोई जानिंगदबगी खोला होदे लावगा अखोई ngasi रेले सिंजबनी सिगुमा अखोई की इंडिया सरकार ना अखोई की मणिपुर की मैतै मरोइना अखोई मैतै सिंगी मायकता सिगुमा अखोई लालोंग अमा सिलगा अखोई की मैतै सिंगी तुमना मणिपुर की हाथ खिनबगी मणिपुर की मांग हिनबगी सिगुमा लालोंग से अखोई तसेंगा यानिंगदे हाबगी अखोई की मियाम की खोला होदे ngasi पुरगा अखोई की रिले से अखोई ngasi सिंजबनी ngasi की रिले से अखोई मणिपुर पुंबा ngasi सिनबा रिले से अखोई ज़िरीबाम की अखोई सरुक अमा ओइना मणिपुर सरुक अमा ओइना अखोई ज़िरीबाम की रिले से मथुम फाना सिंजबनी है जस्टिस ऋषिकेश रोयना लुचिंगबा जज अहुमना साबा बेंच अमना मणिपुर की प्राइमरी ओजा खनबगी मेरिट लिस्ट अमुक हन्ना येंगसिनबा चेयोल मरीगी मतम पीखरे कुमजा लिसिंगनी के सुपना तरुक्ता थोकिबा नोटिसता यावखिदबा ओबीसी की रिजर्व सीट की अगेंस्टा कैंडिडेट चनीगा निफुनिथोय खलकपा अरानबनी अमदी कक्थतपा याय हाइखी ज़िरीबाम फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर ने सिंधुना साइकिल रैली अमा ज़िरीबामदा ngasi पांगथोखरे हुम्बुद्राट सुबा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मरी लेना ngasi की रैली अदु पांगथोखिबनी हाइरी ज़िरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल देगी तोंगान तोंगान बा स्कूल सिंगी महाइरोय रेड क्रॉस अमदी FEW की थौमी सिंगना सरुक यादुना रैली अदु DC ज़िरीबाम कृष्ण कुमार IAS ना लमथादुना दिबोंग खुनौ चिंगदोंग लेकाई दिबोंग फाउदुना चटलबा मतुंग ज़िरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा लोइसिनकी ngasi रैली अदुगी मतंगदा DC कृष्ण कुमार IAS ना हाइकिबदा लमलक्ता लेबा जीवसिंग लिक्सिलक्पसिना मरम ओइरगा मखोइबु कन्नबा अमदी मियाम खंगहन्नबा हाइदुना हाइरिबा रैली असि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ना सिंधुना हाइरिबा साइकिल रैली अदु ज़िरीबाम गी मफम कयादा लेबा छात्रसिंगना सरुक यादुना पांगथोकपनि हाइकी So today, basically, this rally is being organized to create an awareness amongst all the general public. And today, those who are participating in this rally, all are students, and they are the future of our district. They are the ones who are going to become flag bearers for the ensured development and well-being of our district and people of our district. So my best wishes to our DFO and her team and all the students for successful completion of this rally. So we are trying to develop all these activities and also trying to bring all the awareness, and we are also seeking cooperation and coordination from all the stakeholders. So with this word, I would again extend my best wishes for the successful completion of this rally. Thank you. नुमितनी चुपना चथबा द आइडियल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ITTA साजिवागी B.Ed अमदी सोशल वर्क डिपार्टमेंट की स्टूडेंट टीचर्स न सिंधुना अरी अनौ सखंगनबा अमदी ओजागी निमित की थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा द आइडियल टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी की स्टूडेंट टीचर्स सिंगना सैहौ इसै ओइना स्टेट सोंग खुदोल तमदुना थौरम होंदोकी लोइनना मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिना इमा लेबाकीदमक थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उत्पो ओइना मिनिट अमा तुमिना लेप्तुना लैखी लोइनना स्कूल असिगी प्रिंसिपल अमदी ओजा सिंगदगी ममल यामलबा वखलौसिंग ओइनबा अमदी तुंगी युम्बिरेल सेमलकपदा ओजागे थौदांग क्यागी मरमदा वही क्यासु फोंदोकी अमदी इंस्टीट्यूशन असिगी
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ ꯀꯨꯟꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯨ ꯈꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯇꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipur Police amadi ARB combined team amana Churachandpur district ki Kusugulai kaya fagat pangamkre amadi Malem gi khongjangda miyam di saruk yaudabra Malem na changsaliba khongjangda miyam na saruk piu haina apopi mama amasung miyam wakat khongjang changsalibai Ngasi gi ona Northeast Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang asel ojere mideng tapide bapuna makpo mukahana khurumjari basket you will face Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.